Abaibai atachak kostoik kyok chekosech en radio ak chokerech kora akot en video ne kimoche kemwochin kongoi Jehova amun kotoretech keityin betutab raini. Kikurenon Modesta Chirchir. Nekimoche kemwochin kongoi Jehova amun kokoribech ak kondoisewech en arawek 6 chekokosirtainyon. Ne en nguni kemi en arawet nebo 7 ne ngandan kimi akot en kewelutiet nebo miondo koyomenge kora kemwochin kora kongoi Jehova amun kokondoisewech ak koribech. So ne natachin en wikitab betutab raini amun en tuyet ne notet kitesendai ku en kila ko kaniset ko Agc Keongo. Kimoche kemwochin kongoi Jehova amun kitesetai kemi tugul kibagenge en abokora. So yekitesetai amoche kemwa ng'alek chemi Agabuk 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil. Kanyon taing'ung Jehova en kaming'inetabgei en betutab raini. Sobit amwaun kongoi Jehova amun koiriribech ak indoisewech kora kwandanyon kong'eten kinam kenyini. En kimi en arawet kora nebo 7 nekimoche kemwaun kongoi amun korimutwech Jehova nenyon. Ako itesetai kora Jehova iribech. Ne ngandan akot wech Jehova nenyon kimiten kou kit neu emet. Ko kamwa ng'olyondeng'ung kole kemwa kongoi en tuguk tugul. Ko kakurin Jehova asikobit kora ilaitorian akot en sobonwekyok. Kongoi amun iberuri akot kostoikyok chekosech kora laitoriat. Ichek kora Jehova nenyon chekerech kora Jehova nesobe koigeny. Konde taing'ung ichek tugul ale siityi kot magutikab mugulelwekwak. Yemach ketesetai akot en tuyet en betutab raini. Kobit kobunchi ng'echeret Kiptayat. Sobit kora ilaitorian Jehova nesobe koigeny. Ara ngoyaak mageng'ung yemach ketesetai sindoisewech ak ing'ololwech amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanet nebo koyonik. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege, Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisiberge ak Maria, kikinyalili bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab 3, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tunyone kokeny, korwokyi chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koigeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, nego perurenyi, kilasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Boroindo nekiiben nguni komoche keib boroindo nekinyoru tienwogik chekilosunen Jehova ak keibata kebe taitab Jehova tugul en saet. Ko angen ale imokyinigei akinye nekose tende taitab Jehova ko yekibe boroini tugul kibagenge kondoisewech Nicholas Ng'etich kebe tugul taitab Jehova en saet. So ngenyorun tiendo sobit ketestai en kebeberta nebo saet.
ukiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sitaogopa maishani mwangu, ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, Mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. sina hofu kamwe maishani mwangu, ninaye Yesu rafiki, amehakikisha mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, Mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. oye gararangale, oye gararangale, yemiten Jehova ngecheretab laitonate, oye gararangale, oye gararangale, gararangale, Oye gararangale, gararangale, oye gararangale. Yemiten Jehova ngecheretab laitonate, oye gararangale, oye gararangale. oye gararangale, oye gararangale, yemiten Jehova ngecheretab laitonate, oye gararangale, oye gararangale, kongemwa tugul, Oye gararangale, gararangale, oye gararangale. Yemiten Jehova ngecheretab laitonate, oye gararangale, oye gararangale. kasamwaulwe baba meinge sabeku, wabakyin Jehova amumite kubati, oye gararangale, oye gararangale, gararangale, Oye gararangale, gararangale, oye gararangale. Yemiten Jehova ngecheretab laitonate, oye gararangale, oye gararangale. meingewe mama igerer mete sabeku, babakyin Jehova amumite kubati, oye gararangale, oye gararangale, gararangale, Oye gararangale, gararangale, oye gararangale. Yemiten Jehova ngecheretab laitonate, oye gararangale, oye gararangale.
oye kororon ng'alek, oye kororon ng'alek. Yemiten Jehova ng'echeretab loitonatet, oye kororon ng'alek, oye kororon ng'alek. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Baba ninakupenda, asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. ulinzi kwako napata, neema yanitosha, kwani sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. katika maisha yangu Nisaidie, nisaidie Baba, katika kuishi kwangu, nisaidie, nisaidie Baba, katika maisha yangu Baba, nisaidie, nisaidie Baba, imba Baba, ninakupenda. Asante sana Baba Mwokozi wangu, kwani mimi sijaona haya kusema wewe wangu na mimi wako. Kongoi mising en tienwogik chekakenyoru olekibendi taitab Jehova ngunon en sait. Onge sawa. Jehova kwanda werit ak tomin netilil, kiweche kongoi Jehova amun en betut nebo yotishet nebo raini we Jehova. Kiweche kongoi kora Jehova amun kaimutwech kong'eten kinam tuyenyon akoi kasarta neune Jehova nenyon. Kongoi kora Jehova amun itoretech en komoswek cheterter ak komoswek chekinyoru en sobenyon we Jehova nenyon. Alen asochini Jehova biik chemiondos, chemi en sipitalishek, chemi en oldo agetugul en emoni we Jehova nenyon. Kokakisom Jehova si ikochi ichek kosobet we kiptandenyon. Kongoi kora Jehova amun en serikalinyon
ibaketesetai en boisionik cheterter we Jehova akot yetesetai banganutik chebo keyat economy nebo emoni we Jehova nenyon kiweche kongoi Jehova amun inyendet ne ingen banganutik alak tugul chebongoni ako ingen tainyon we Jehova nenyon kiweche kongoi Jehova amun koimutwech en kasarta ne kokobwan kongeten kakinam keboisien muswongnotet Jehova keweche kongoi amun koimutwech akoi kasarito we Jehova nenyon kongoi kora Jehova amun en takitariek choton cheinyoi biik chemiondos we Jehova ikochin ngomnotet ak naet sikokuyo mionwogik cheterter we Jehova nenyon kiweche kongoi Jehova amun kimutwech kongeten kokait mioniton bo corona we Jehova nenyon akoi kasari we Jehova nenyon koiribech ako kiwekun kongoi we Jehova nenyon kiweche kongoi kora Jehova amun kokebwan en arawek nekit lo chekakobata we Jehova nenyon ako ini kimi arawet nebo 7 we Jehova nenyon keweche kongoi amun koiribech koitononwech koikonech naet ak kakuyet en tuguk cheterter we Jehova nenyon ara baketesetai kora en kenyinito we Jehova nenyon kesome tomin mirieng'ung netilil we Jehova kisomin inyon kwenunyon ak itonon kemi kibagenge we Jehova nenyon konech kora ng'omnotet ak naet we Jehova nenyon teswech tuguk cheterter we Jehova ngomi chi nerarta we Jehova en komostanyin we Jehova itesyi we kiptaandenyon Jehova nenyon kongoi Jehova amun ikonech tuguk tugul chekimokyinigei en taing'ung we Jehova ako iribech ako indoi bongonutwek chemiachen akobo sobenyon we Jehova kimwa kole itinyoi bongonutwek cheterter ako choton chemiachen chekonech kamuget en sobenyon we Jehova nenyon aren kosochi kora Jehova lagokab sugul chemiten en gaa we Jehova yebakobwote kole kiyotou sugul we Jehova asochini ichek we Jehova itoret icheket ikochi naet ikochi kakuyet kora we Jehova ibakoyoe revisions en gaa we kiptaandenyon kongoi Jehova amun imi kobotech ako itononi kobotech we Jehova nenyon kiweche kongoi missing Jehova akot yebaketesetai en tuyet nebo raini we Jehova keweche kongoi amun itesetai komie kemi komie we Jehova yebakokosech kastoikyok en olimbo gaa kokerech biik chemi en video we Jehova asochini ichek sikobit koteb ng'weny akokas we Jehova akoi kokes tuyet en betutab raini we Jehova nenyon kongoi Jehova amun kikonu kora ortinwek chemuch keityingei en kasarta neuni we Jehova nenyon kiweche kongoi amun kitononwech ako iwendi itononwech en kila ak kila we Jehova akoi tun ketuye betut agenge yekainyon itorokwech kebwan gaa we Jehova alen asoe choton koit kabarak kipsengwet en kainetab Jesu neetindenyon amen Kwandanyon nemi kipsengwet ingotililit kaineng'ung ingonyo bounotetng'ung ingoyakak en ng'wony makeng'ung kou yekiyai en kipsengwet konech raini amitwogikyok chebo ra ak inyoiwech kalelutikyok kou yekinyonjini katelelwech amemutech olemi usit ako sorwech en neya amun eung bounotet ak kamuktaet ak torornatet akoi koikeny amen kongoi missing amun boroindo nekakeib nebo saet nekimoche kemwa kongoi kot missing amun kakeib koba taitab Jehova boroindo nokochini lagokab Sunday school sobit koib nafas kotien kolos Jehova ak itya komwowe ng'alekab metit chetindoi icheket so tokoti lagokab Sunday school wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Ananipenda, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Ananipenda, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. 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 Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele.
wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima 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 wa milele. Praise God. Praise God again. My name is Agc Keongo. As I read first from the book of Psalm 23 verse 1 says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Praise God. Praise God again. My name is Agc Keongo. I memorize from the book of Philippians chapter 4 verse 4. It says, "Rejoice in the Lord always," and again I say rejoice. Proverbs chapter 12 verse 1, it says, "Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is fool." Proverbs chapter 12 verse 1, it says, "Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is a fool." Praise God. Praise God again. My name is Faith Ebet. I want to share a memory verse from the book of Psalms chapter 121 verses 1 to 2. It says, "I look up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord who created heaven and earth." Luke chapter 6 verse 37, it says, "Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven." Proverbs chapter 16 verses 5, it says, "The Lord hates everyone who is arrogant. He will never let them escape from punishment." Praise God. Praise God again. My name is Agc Keongo, and I have a memory verse from the book of Psalms chapter 56 verse 3, and say, "When I am afraid, I put my trust in you." Matthew chapter 5 verse 8, and say, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Kongoi mising lagokab Sunday School amun kaui boroindo olosu Jehova eng kebeberta nebo tienwogik ak ngalekab metit. So boroindo nekiben inguni ko boroindo nekinyoru sirutik chetililen. Ako kotomo kemoche kenyoru tiendo ne miten en tienwogik chekilosunen Jehova 142 nemwoe kole yeyomin bunyondet komekochigei.
kimiti misitore tingo tinendetin Jesu gumye Subinye imanda ya yugenemye koningita yande titeterishe iterteri tugule nyiganate ye imamu Jesu gotingomye sambo tareti Jesu wago kimiti misitare tingo tinendeti Jesu gumye Jesu wago kimiti misitare tingo tinendeti Jesu gumye sambo tareti Jesu wago kimiti misitare tingo tinendeti Jesu gumye Mwaji Jehova gongoino na baimana mu chamnyet na chameneche agri no shek kiejen chetengenech betut age tugul kongoi ngokwek chekaotebi kobotech kangetau tuyet ako yekakeitu kanataja kora ing boroindo nekachomwe Jehova sikobit kenyoru sirutik chetililen kigureno Faris Chirchir ak asome kebe taitab Jehova kotomo ketau ongesau kimi taing'ung Jehova nenyo ketinye kalasunet neo mising amu Jehova netekisot ako nyoljin ngondit Jehova en ngondet ak kipsengwet kongwamu imi ng'echeretab laitornatet Jehova nenyo nikosom Jehova chamet chekibendi kisyochi ng'olyondeng'ung Jehova nenito ko ng'olyot nesobe ng'olyot Jehova nesoru ng'olyot neityochi chi Jehova akoi sobondab koigeny sochi ichek tugul chebeit Jehova ngolimbo gaa ak ichek chekere Jehova nenyo kokosochi ala sikobit kobunji kaberuret ng'olyondoni sikobit Jehova konai inye inyege neikamuktoindenyo amu kasayoni ing kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptayandenyo amen. Kitesetai kisubi sirutik chetililen chekokisubu ing kasarta nekakebwa negit bo wikisiek chenegit 3 kitonone ng'olyot nemwoe kole tamirmirietab Jehova ak boisienyi anan boisiet netinye tamirmirietab Jehova en ng'ondet. Wikit no kowendi kokokiker ng'alek akobo sobetab Joseph eng emetab Misri. Kokokiker boroindo nekiib Joseph sikobit kosor emetab Misri eng nyalulnatet neo nekinyonjin emet nebo rubet amu ng'omnotet ak tamirmiriet nebo Jehova nekimnyorinyi. Kikisoman sirutik cheking'any Barao laitoriat nebo emetab Misri kole menye tamirmirietab kamuktoindet Joseph. Kingokaketar yoto kora keker kebeberta nebo oeng koboisie Joseph ing Potiba. Kokakong'any Potiba akine kokon baornatenyi kole
chichi ko chitab kamuktaindet. Emoni kingolole ko kikamwa le emet nekimakongen Jehova, emet nekikiyote kanamunik ak kikiyote laitorinik ko cheptalelisiek cheechen. Lakini kang'any biik chekimen ing emet kole menye Jehova anan damimiretab Jehova Joseph. Potiba ko ki chito nekindochin lugetab emetab Misri, nekikamwa le ta inendet ko ki commander in chief nebo lugetab emetab Misri. Moche anyun betutab raini ketesetai yoto kora kebe keker sobetab Daniel ing emetab ounotet nekim ne noto ko emetab Babylon. Nekakimu Daniel ko emetab Babylon eng kasarta nekakibokyi emetab Israel eng kenyit ne kikibokyi emonoto akitya kimut biik koba otwang'notet, kimut koboto Daniel nekab koborta ng'omnotenyi eng emetab Babylon. Somani Daniel kurgenyi kwaeng kaitenyi ko 23. Daniel kurget aeng kaitenyi ko 23. Kekas ng'oliot nekang'alal akine Daniel kosubkei ak ole kinaita Jehova ak kamuget nekikochi Jehova kiboityono noto. Kan kesoman ani ale kainyoru Daniel kurgenyi kwaeng kaitenyi ko 23. Awekun kongoi ak alosun inye kamuktaindetab kanisiekchuk nekikono ng'omnotet ak kamuget, ak kaiboru nguno kit nekokimokenen amu kaiborwech ng'oliotab laitoriat. Kamwa Daniel kole awekun kongoi ak alosun inye Jehova nei kamuktaindetab kanisiekchuk. Akitya korupta ng'oliot nekamwa kole nekikono ng'omnotet ak kamuget. Ng'ololi Daniel ko kakikochi boisiet nenyolu kowal karwotitoetab laitoriat. Kirwotito laitoriat akitya kosom kora kou nekakisom Joseph eng emetab Misri kole kobit chito newalu ng'omnotet. Ngasoma sirutichu sait age akere tuguk cheuen chemaimuchi ng'omnotosiekab kenyisiechu kowal. Amui ndairwotito chito akong'e subui kolejin walwa karwotitoet anan mwawa kit nekoarwotityi kouny nemakimwoe. Lakini kimuch bichu kowal karwotitoosiekab biik chikomokomi yoto. Siko nekamwa Daniel nekakase koron ndainai kit nekamwa Daniel eng kutinyi kosubkei ak kamuget nekikochi Jehova. Mukamwa komie kole kikono ng'omnotet ak kamuget. Kamwa kole kikono, mamwa kole nenyi. Angen ale ng'omnotosiek chechang chetinye biik komwoe kole nenyu ng'omnotet. Biik chechang chokasoi nguni ak chokere otinye certificatesiek. Mana chitinye certificate nebo primary, certificate nebo high school, certificate nebo college, certificate nebo mana chitinye ako degree akoi masters ak PhD. Lakini tos kimwa besho ile kikonin ng'omnotet nekinyorune certificate ini choto. Amu kang'any chito komwa kole kongo Jehova amu kikono ng'omnotet ak kamuget. Neno ko ng'oliot kamache kesoman yoto kamuin. Takikas kit nekamwa biik cheng'omen. Takikas kit nekamwa biik chetinye kakuyosiek chesire chekitinye. Kele kamwa kole anyorchini ano ng'omnotonoto. Amu mwa chito kole kianyorchini university, kole age kianyorchini high school, kole age kianyorchini primary, kosubkei ak ng'omnotet netinye. Lakini kamwa chito neng'om eng baunotet nekime neng'ondet kole kikono Jehova ng'omnotet. Neni aibe kanetisioni sikobit ikuye inai ile maneng'ung ng'omnotet neitinye. Ng'omnotet neitinye ko kikikonin, kikoni Jehova ng'omnotet neitinye. Ako ndanoe ni kipsomaninik chemi emet kong'etegei lakwet nesomani neming'in nemite preschool ako chito nekakosoman kotar PhD konai kole Jehova nekonu ng'omnotet kowalaksei ole kesoptoi ing emoni. So nakakong'alal Daniel komwa eng kutinyi kole kongo Jehova amu kikono ng'omnotet ak kakuyet. Moche keweke batai kitigin kotakemi kurget nebo aeng kewekyigei koitetab 11 eng Daniel. Kimi yoto tomo keloikitu. Daniel kurget aeng koitenyi ko 11. Ako kit nemobo kotugul
nekateb laitoriat amami age neimuchi koborchi laitoriat kobate cheptalelisiek chemenye kobate cheptalelisiek chemamenye ak biik. Nganda kasoman ngwenet ko kanawektak sikobit kenyoru kakuyet, iwekyike koitetab 10 sikobit kebwa sikenyoru kakuyet nekararan. Kowal kaldaik eng taitab laitoriat kole mami chi ng'ony neimuchi kobor ng'oliondonoto bo laitoriat. Amu mami laitoriat anan chi neo anan ribindet nekikakoteb kit neuni. Choto chage tugul neng'om, neng'orse anan ng'amutikab kecheik anan keldaindet. Kakitebe ng'amutik ng'alek cheuen nebo kwong'ut, ng'amutik chebo emetab Babylon. Kileji owalu ng'omnotet anan korwotitoetab laitoriat. Komwa ng'amutik chekimi emonoto, profesaek cheking'omen kabisa, biik chekisomoni kecheik. Ibwoti atkinye kobwone bichu kibwone korutechin Jeiso koibu konunoik. Kole biik cheng'omen chekibun kong'asis komwoe kole kibunu bichotok emetab Babylon, notok ko emetab Iraq. Ak itya kosoman kecheyat akonai kecheyat nekiboru kole weritab Jehova ko ng'o. Ko nekangekur bichu komwa kole mami chi nemuchi kowal ng'alekab laitoriat, kobate iya kowal biik anan iya kokon ng'omnotet chito nemenye ak cheptalelisiek anan nemenye ak kamuktaindet yo kakiboisie kutit nebo inguni. Ongebe anyun kaitet nebo ngebe kurget nebo mut eng Daniel aitenyi 11 agoi 12. Daniel kurgen mut kaitenyi ko 11. Kana som kitaune 10 sikobit kenyoru kakuyet nekararan. Taune 10 sikenyoru kakuyet nekararan. Kekure Daniel akoweji inendet sirutik choto. Kinya anyun chepyosetab kab laitoriat, kotab igorta. Amu ng'alekab laitoriat ak kiptainik. Aking'alal chepyosanato kole laitoriandani sabagoi amatin koimin kabwatutikuk anan kowalak tokeng'ung. Mite chito eng baunateng'ung nemenye tamimiryetab cheptalelisiek chetililen. Akikinyorchi chichotok eng betusiekab kwandang'ung lapkeiyet ak naet ak ng'omnotet. Neu ng'omnotetab cheptalelisiek. Akinde laitoriat nebo kanisa kwandang'ung ne inendet ko laitoriata kwandang'ung, kinde inendet koek kiptaiyatab biik cheng'omen, cheng'orse, ng'amutikab kecheik, keldaik ak kipsogeinik. Amu kikinyorchi Daniel tamirmiriet nemie kot ak naet ak kakuyet, kaweksetab karwotitoosiek, ng'ang'etab ng'alek cheung'otin ak kabarunetab tuguk cheimi biich nekikure laitoriat Belsasa. Yokta anyun kekur Daniel sikobor inendet kawekset. Bwana Yesu asifiwe. Ng'alek chekororonen, ng'alek cheonyinyen, ng'alek chekimen nebo iman. Kango kakeserinat eut eng kasarta nekamisye laitoriat ak toekyik kotinye igorto neo mising, ko kakobaibait ak toek chekibunu emotinwek komong eut akoserinat. Kelen kecheng biik chesomoni ng'alechoto kouin mising, makinai kele ne kin kakisir eng inat. Kot konam koburburok igorto nekararan ak sherehe nekakararan amu kakoyaak kit neui. Kekur ng'amutik chekibo emetab Babylon, ng'amutik kipsomaninik chekimen, biik chekicham kotonondos eng taitab laitoriat, akileji okonu kaweksetab ng'alechu minat kotemene. Konyo chepyosetab laitoriat ne kametab laitoriandani kokere ng'alechu ako ng'alal ng'alek chekororonen. Nokosole tainam ng'alechoto amu kang'alal chepyosono ng'alek chekororonen.
nekamwa kole mite chito eng bounotengung nemenye tamirmirietab cheptolelisiek chetililen. Cheptolelisiek chetililen. Male kityo cheptolelisiek. Ngandaan nekaboisie kainet kokure Jehova cheptolelit komabet kiy. Lakini sikakotesyi ngoliot komwa kole chetililen. Komwa kotestai kole ak kikinyorchi chichotok eng betusiekab kwandangung lapkeiyet ak naet ak ng'omnotet. Tuguk somok chekakon chepyosonoto. Netai kikinyorchi lapkeiyet, nebo aeng kenyorchi naet, nebo somok kenyorchi ng'omnotet. Nekamwa kole ng'omnotet neu nebo cheptolelisiek, ng'omnotet neu nebo Jehova. Ibwat chito neu notok. Ibwat chito neu notok. Nekatok kole ng'omnotet konyolu kotinye lapkeiyet. Bokwang'ut amu kimi kenyisiek rani chemwoe biik kole king'omen. Lakini ngile niker komamite lapkeiyet mugulelwekwak. Manache kotinye ng'alalu rani ikose nguno. Imite mesundoito neo ing ng'omnotet nekinyoru. Mi biik chekisoman kot konyor somanosiek chebo barak. Lakini urot ako imen ole mitei nguni. Lakini kamwa chepyosetab kablaitoriat kole kikinyorchi Daniel ng'omnotet nebo lapkeiyet, ng'omnotet nemtogu ak kekere. Kango kakekur anyun Daniel kou noto, ipkowek Daniel sirutik chekamite inat akitya komwa kaweksenyi. Ne akose tatemeni rani kui kaketyini kateb ale tos lapkei sobeng'ung, tos lapkei bandang'ung. Kikatakomwat kinye Daudi ng'oliot nekararan kole lapkeiyetab orenyun ng'oliondeng'ung. Ko kinai Daudi kole ng'oliotab Jehova ko lapkeiyet, ng'oliotab Jehova ko lile anan ikwenyi oret ole kibune. So nekakokon kii neu Daniel, kakemwa kele Daniel ko ki chito nekibo lapkeiyet, ki chito nebo naet, ki chito nebo kakuyet, ki chito nekitinye kakuyosiek cheechen. Kamwa eng taman ak aeng kole kikinyorchi Daniel tamirmiriet nemie ak naet ak kakuyet ak kaweksetab karwotitoosiek ak ng'ang'etab ng'alek cheung'otin ak kabarunetab tuguk cheimi biich. Yani ng'ang'etab tuguk cheung'otin ak kabarunetab tuguk cheimi biich. Agere eng kenyisiek chu kimi rani koborchingei emotinwek kocheng ng'omnotosiek. Agere eng emenyo kityeme kila betut kecheng ng'atutik chekimen. Kisire raini ng'atutiet ngomi karon kele maboisie no kemilda. Amu chang tuguk cheimi biik chemoche biik cheng'omen. Ngesomanate kei 13 sikobit kiaroru. 13 kotakemi Daniel kurgenyi ko 5. Somanati kong'eteke 13 agoi 16. Kikimut anyun Daniel konyo taitab laitoriat ak king'alal laitoriat kolenji Daniel, tos i Daniel neibo lagokab biik chekikilul chebo Juda chekimutu laitoriat kwandanyu eng Juda. Koagas akobo inye kele menyin tamirmirietab cheptolelisiek ak kele itinye lapkeiyet ak naet ak ng'omnotet nesirtoot. Ak kakimut biik cheng'omen ng'omutikab kecheik kobwa tainyu sikobit kosoma sirutik chuto ak koborwo kaweksenywa ako maimuch kobor kaweksetab kiyoto. Ako agas akobo inye kele imuchi iboru kaweksosiek ak iboru tuguk cheimi biich. Ngutimuch anyun isoma sirutichu ak iborwo kaweksenyu, kilogun anyun ngoroik chearusen nebirir ak ilokyi kating'ung sirimdab dhahabu ak yeku baunindet nebo somok eng baunatet. 17 tanaktae. Kowalchi anyun Daniel laitoriat kolenji ngobunji ngokochinoikuk ak ikochi melekwekuk chito age. Ak asomonjini laitoriat sirutik chuto ak aborchini inendet kawekset. Kakonyo chito taitab laitoriat. Ketonon sinye eng taitab laitoriat komangine roisi. Ngotechek biik chechang cheking'ololi ak chokose ngolobo gaa kotomo ketonon eng taitab laitoriat. Ngiring'en biik chikotonon eng taitab laitoriat machang. Ndaisubi rani machang biik chikotonon eng taitab laitoriat.
lakini kakekur chito konyo taitab laitoriat kosubkei ak baornatet nekikimwa kong'ete atkinye. Kokikimwa baornatet kotokobounishe Nebukadneza, oi nekakobounis werinyi, lakini sabe baornatet nebo Daniel nekamwa laitoriat kole kiakas. As 14 ing Daniel kurken muto. Koakas akobo inye kele menyin tamirmirietab cheptalelishek ak kele itinye lapkeiyet ak naet ak ng'omnotet nesirtot. Koakas akobo inye. Tos kikas ne biik kobo ng'omnotet neitinye nyeyake? Ingen ne biik? Angen ale ang'alalun ko ing'om, itinye ng'omnotet neitinye. Imuch ine komwae chin ak nebo chito age, lakini ingen ne biik kobo ng'omnoteng'ung? Ngot ko kiwe sukul kongen ne biik? Chityi kana ng'omnotenyi eng taitab kandoindetab emet. Sikobit kona kokakimwa kele ng'omnotenyi ko kitinye lapkeiyet. Kimenye tamirmirietab Jehova chichoto. Nenganda kokure bichoto cheptalelishek chetililen, kingen ichek kele ki Jehova nekimenye orinyi. Kakonyanyun Daniel kot ko kakoit taitab laitoriat, kokakon laitoriat kora ng'alek chekimen kole kikimun ng'omutik as 15 kin nemwoe. Akakimut biik che ng'omen, ng'omutikab kechei kobwa tainyu sikobit kosoman sirutik chuto akoborwo kaweksenyi ako maimuch kobor kaweksetab kiyoto. Kakimut biik che ng'omen. Angen ale eng biik che chongen osub atindonikab ng'ondet nguni komite kayumetab kei nekekure NASA. Ma NASA nabo siasa. NASA netobeni olimbo soet, nebire picha kipsengwetishek ak ng'ondushek chemi sang. Ko biik chebendi yoto ko biik che ng'omen, ma biik cheberberen. Biik chetinye ng'omnotet nemi barak mising, biik chekekure koba yoto. Ko choto chikakur kobwa taitab laitoriat sikobit kowol eng betusiekab Daniel, lakini kitemene. Ang'ololi eng kenyisiechu kimi raini, akose ale takikuye kenai kele naet nekitinye nguni ko nekit ko naet nemakat kotakechikil. Amu naet age tugul nekararan, naet age tugul nemie kotyochi biik akosoru biik. Naet age tugul nebo kamanut nebunu taitab Jehova komanyolili biik. Ang'ololi komite somanet neo nemi emet nguni, kibendi sukulishek lagok akowekse. Bendi kipsomaninik sukulishek chebo barak akityo kowek kotinye baronok chemi barak. Lakini tos sor emet ng'omnotosiek choto. Anatebenin inye nekiwe sukul kou yukoateb kong'ete oin tugul kebwone ale tos sor chi ng'omnotono itinye? Tos sor chi ng'omnotet neitinye? Tos kosor chi? Tos sor kokwet neimi rani? Tos kosor biikab kong'wong? Amu kakimwa kele Daniel ko kiimuchi kotatuan tuguk chekiimi biik. Manachi ang'ololi rani ko kikoba sukul biik eng gaa, lakini oo nyalilda nemi gaa. Akot kiam chakula eng gaa ko mami chakula. Kilach ngoroik ko mami chakula. Akot manachi ang'ololi ko kisoman lakini memuchi ilaige. Manachi ang'ololi ko kisoman lakini metinye ole menye, ako kikipsomaniat neo mising nekikinde sukul kenyisiek chechang, lakini matoretin sobeng'ung. Matoretin sobetab somaneng'ung. Amu kaking'alale chichi kele chito nekimuchi kotyach tuguk cheimi biik, tuguk cheimi biik, tuguk chekiimi biik ko kimuchi Daniel kotoret. Kikamwa wikini konye ole kitoret Joseph emetab Misri. Kitonone tirbet kot koleji tyong emonoto kobek emet, lakini amu kibit ng'omutyot agenge kityo kotoret emet. Nirani ko mabet emet eng kenyisiek choto. Oroni Daniel kakotoret emet kowalchi laitoriat tuguk chekakisir eng inat. Ng'alek chekakisir eng inat ko kilechi laitoriat amu mataimuchi itonon akitya imuch ibarte tekisto eng tugukab Jehova ko kakeisten eng baunoteng'ung. So nakasole tatebenin inye nekipsomaniat rani, inye nekiwe sukul, kikonde rabinik sikik sobeng'ung, tos ityach tuguk cheimi biik eng emet? Akot kotomo imande ii, tos ityachin somaneng'ung? Manachi na ilecho acha kimatasoman mising amu angen mara koricho kimatasoman awe ole loo mising, kiatare klasit 5, wala age kiatare klasit 8, wala age kiatare 12. Ateb ale ing naet kitikin nekinyoru ko kikotoretin. Amu katok ngot ko mami tamirmirietab Jehova ko matoreti ki naet nekitinye.
Kekas kabesyo Daniel ang ngamotikyik amu katinye ngomnotet neter eng biik chekimi emenyi. Ngewekte kebatay kitigin eng Daniel. Kebe kurgenyi nebo ang'wan aitinyi ku sisit. Sikekas kin kayak eng betusiekab Nebukadneza. Daniel kurget ang'wan aitinyi ku sisit agoi 10. Yekainyoru kebendi kesomani. Ako eng let konyo Daniel dainyi nekikikure Belsasa kou kainetab cheptolelinyi nemenye tamirmiritab cheptolelisiek chetililen, akimwochi inendet karwotitonotok alenji, Belsasa, pauniretab biik cheng'omen cheng'orse, amu angen ale menyin tamirmiritab cheptolelisiek chetililen, amami ung'utyo neiimin, mwawanyun ng'ang'utikab karwotitoenyu chekyoker ak aweksenyi. Kiuchu ng'ang'utik chekibwanjo ami itogunyu, kyokero ketit nekimakomi, ketit nekomi kwenutab ng'ony ak iyo koindab tononenyi. Kakonyo taitab laitoriat neo nekikure Nebukadneza Daniel. Kas kit nekamwa laitoriat kora eng kaitet nebo 9. Belsasa, pauniretab biik cheng'omen cheng'orse, amu angen ale menyin tamirmiritab cheptolelisiek chetililen, amami ung'utiet neimin, mwawanyun ng'ang'utikab karwotitoenyu chekyoker ak aweksenyi. Mie nebo iman ya mi chi netiegei emet neng'om. Mie nebo iman ya mi chi neimuchi kotiegei biik alak. Kikikochi Daniel kobai biik cheng'omen amu ng'omnotenyi ko kibunu kipsengwet, kibunu taitab Jehova, kibunu taitab kamuktaindetab kipsengwet. Komwa laitoriat ng'olyo neo kole mami kiy neimin amami kiy neung'at eng inye. Imuchi imwa ko tuguk chemi metitab chito. Nakatebe komye ale eng somaneng'ung ak kaguiyeng'ung neitinye kotos imuch kotoret biik. Ongebe anyun kikesune sobetab Daniel komi sukul. Askin nekayak eng sobetab Daniel komi sukul. Wendi Daniel kurget netai koitenyi ko 17 akoi 20. Daniel kurget netai koitenyi ko 17 akoi 20. Ako eng atebetab neranichoto ang'wan kokikochi kamuktoindet naet ak utotyet eng kanetetabgei ak ng'omnotet. Ak itinye Daniel kaguiyet nebo ng'ang'utik tugul ak karwotitoshek. Ak ingokeskei betusiek cheking'al laitoriat kole kimut ichek kobwa komut pauniretab kiptainik ichek kobwa taitab Nebukadneza. Ak ing'alal laitoriat ak ichek amabit akot agenge eng ichek tugul neu Daniel, Anania, Mishael ak Azaria. Kitonos anyun ichek eng taitab laitoriat kotugul. Ak iker anyun laitoriat bichoto kole sire biik tugul cheng'omen, cheng'orse ak ng'amotikab kechei chengimi paunatenyi tugul konyil 10 eng kit age tugul nebo ng'omnotet ak naet nekikatebse laitoriat bichoto. Ak itebi Daniel agoi kenyit nebo tai nebo laitoriat Kirus. Anaketyike koitetab 20 yekibendi kikesunoti. Ak iker anyun laitoriat bichoto kole sire biik tugul cheng'omen, cheng'orse ak ng'amotikab kechei chekimi paunatenyi tugul konyil 10 eng kit age tugul nebo ng'omnotet ak naet. Kwang'utiet neo mising. Angen ale mache kouy kepiman kit nemwoe ng'amotik kole kikure IQ. Lakini kamwa Bible kole king'om Daniel ak choronokyi konyil 10 kosir biik chekimi emetab Babylon. Saenyu rani ale tabin ng'amotik chemi emet nguni.
Tabin ngamutik chemi kebeberwek tugul chekiboisiechine biik kongetege kanisa ko tabin ngamutik cheingen komie ngoliotab Jehova cheu kiwo kotesera biik kikatakomwa laitoriat nekibo emetab Asia kole mami ngamutyot nekerkei Esra ingwa konet biik ngomnotet eng emetab Israel. Tabin ngamutik rani chetononyi kabatisiet eng emet simakoruitos biik kobendi koruitos biik komatinye amitwogik eng meset. Tabin ngamutik rani chengen kotononji makarnatetab emet sikobit komabanonso biik akobendat biik komatinye chepkondok eng mobugoikwak. Tabin ngamutik rani chengomen eng kandoinatetab emet sikobit komakitebi kemi kenyisiek nekit 50 kele tuiny kandoinatetab emotinwek. Tabin ngamutik chebo musongnotet rani biik cheimuchi kotononji musongnotet akobit ngomnotet nekararan. Ngoro ngamutik choto tos ibote sikobit yeku agenge ko icheng tamirmirietab Jehova. Icheng Jehova konyiten tamirmirienyin netilil ak isom ngomnotet inam anyun itonon ak yu agenge eng biik chengomen. Nekachera kokwek chekiobe sukul ale angot kotom kotoretin ngomnotet nekinyoru akot isobuch inyege itononjigei kotaichigil ngomnotet. Akokwek choboisiechini emet ngot ko mawalak boisiet nekiyai akotoret biik kotaichigil ngomnotet. Sisom Jehova kotoretin kou Daniel nemuchi kon walutiet eng tuguk cheuen ak tuguk cheimi biik. Machale koberurin Jehova koyaun nemie sikobit icheng ngomnotet icheng tamirmirietab Jehova koron sikobit kokonin kakuyet ongesa. Kimi taingung baba nenyo Jehova netoror mising. Atinye boiboiyet Jehova kalyet neo amu kaingongwech ngutik chebo ngomnotosiek. Kongoi amu kabit biik chengomen amu kami tamirmiriengung netilil Jehova. Kasa eng isyu kimi Jehova nenyolu kimakyinigei ngamutik Jehova chemi emet. Biik chemuche kotyai biik eng bijinwek ak tuguk cheuen chemi korikwak ak sobonwekwak Jehova. Kosochi kipsomaninik tugul chemi emenyo Jehova. Ale ngoek chengomen eng tamirmiriet netilil. Sikomuch koib walutik eng olimbo gaa ak koib walutik eng kokwotinwek chemi ak kanisengung sikobit konyor tekisto emet kou ye kinyor baunatosiek chebo tai Jehova. Ak neo mising ko kosochi ngomnotet nebo sobondab koikeny sikobit komoe kityo ngomnotet nebo emoni akoboto ngomnotet nebo kipsengwet. Kaberur biikuk Jehova ako kangot ichek eng tamirmiriet netilil amu kosochi ichek eng kainet netilil nebo Jeiso ne katyogindenyo. Amen. Kongoi mising eng sirutik chetililen chekakenyoru. Nangebe boroindo nekiote Jehova eng konunoik amun imiten en olombo gaa komuch iti boisiet nebo Jehova iboisien paybill number chebo kanisa. Paybill number ko 400 222 400 222 kwa account isire 56 28 65 ak mwisho ko ash. Account ko 56 28 65 ak neletu ko ash. Paybill 400 222 account 56 28 65 hash. Ngoberurok Jehova yamayotie boisiet. Yekitesetai eng kebeberta nebo sadaka kenyoru tiendo 206 nemwoe kole lapkeyenyun ngoliondengung. So ongekas tienotet yekitesetai ketie boisietab Jehova eng konunoik.
Kongoi mising amun en boroindo nekakeib ketii boisiet nebo Jehova ne nitet kotoretech sobit keityin akot en wikit nenyone. So kibendi kekere saet sikoberurech Jehova tugul kibagenge. Kongoi ngokwek tugul che kauyoku akachinoikwak kobwa taitab Jehova. Kan kemwa kongoi kibendi kesoe sikobit koberurok Jehova ongesaa. Kitinye kongoi neo Jehova amun biikuk chekakwai boisieng'ung. Kango kakonyor keberurto nebo ng'olyondeng'ung Jehova. Kotil koberur Jehova boisieng'ung akine eng tuguk chekiberure ichek Jehova. Sochi ichek tugul chekakokon sadaka Jehova nenyolu siberur ak yochi nemie. Ak neo mising Jehova iberur eng sobondab koikeny. Ichek chetinye somutik cheterter eng korikwak, eng sobonwekwak ak eng boisionikwak. Kokasomin Jehova amu kakokonyit kaineng'ung. Iberur Jehova ak yochi nemie. Sikobit komwaita kole kiai boisietab Jehova koribo Jehova. Sochi kora ichek chekakas ng'olyondoni akoberurokis Jehova ale sitestai iberur ak ikochi kora boroindo eng betusiek chemi tai sikobit koebit Jehova. Bwotyi kora ichek chekotinye maket sikobit kootin eng tugukwak Jehova lakini kamakomi kiy mabukoikwak. Ale iberur ak yochi nemie sing betusiek chemi tai koboisieun ak ichek. Kongoi Baba netoror amu kaikasech eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Akayon kemwochini kongoi Jehova nebo torornatet Jehova amun kakondoisewech ak kakong'ololwech en betutab raini en tuyet so kimech keker kepchei tugul mieindab Kiptaiyat. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.